Hadin ba ke Brazil klamat no ke jing syarem hakmat ke Norway hakara of 16 da arlo wekol. Hakabau Carlo Ancelotti ubade manajer ng Brazil umsim ailat satia yaw Neymar Jr ban mi madan nadu ke pastang. Hakaba yaw Joe Pedro ubalayo hadu ar prokol bat ndrutlik assist haka Premier League haka nek ayom lasya ino rane umsim lagan tup haka squad list tang na kamantajung Neymar Jr. Hakabau Neymar Jr layo ban mi madan tang kumpa 90 menit na kamta ke Brazil haka nek World Cup. Kumta hadin ke jikenta jong ke Brazil yaw Joe Pedro bat kentupat yaw Neymar Jr. Page menta kumno keren sa Roberto Carlos halor ke jingyam jong Neymar hadin ke final visil. Kata habakut atat ke jilikai hakaba ke Brazil kala remno hakmat ke Norway. Roberto Carlos ula ong kumne. Bakat no ngadap ke jing snusi banyu iyo Neymar ba ulayam hadin belakut ke jilikai. Namaro Neymar Jr day way urang ilikai ubala ay tilut na kamenta ke Brazil. Bat ke jing bombi badan jong Neymar Jr nadu ke bastang kala bandai bau coach katau Carlo Ancelotti sim ladon ke jing shani yau ba ula banlekai pha hamadan Henry tat ondau Neymar Jr ula mi madan ha ke menit ke bah ndrupunyo la ui pat pa hadu kano ke jing la banlekai jong Neymar Jr Persia ke Norway ha ke bau dang la pan pen i ya kata ka bor berekun Persia hamadan. Kumta kat kum na kajing keren jong Roberto Carlos lapan pau pakai jing bom yo ban mimadan jong Neymar Jr nado ke bastang kadai kajing bom sngosania jong Carlo Ancelotti. Nang tau Roberto Carlos upadeiru urang lekai football bermensua jong ke Brazil lapan pau da ke boong bau don berabor ya kajing borom yo Neymar Jr hak ai ke bau yo pediang hak football hak bau lapoi hadu kane ke level. Hakaba tangkat tu kanengut ki player kiba don yang ke experience lane ke jing tebit kumu Neymar. Kumta banyo khore ka trofi World Cup kan long ba kerpang tam nagmta jung no orang lekai haka karir ke jongu. Hakaba bun ki player kiba kraw tam haka history jung ke football rekim yo ban khur ya ka trofi haka World Cup. Nang tau Roberto Carlos lapan pauru da ke baong yadi kentin. Baha ka wepat ke pateng ke bansawan kin saken mau ya ke jingla lana ye orang lekai bakraw kumu Neymar. Kata haba upong ya ke jersey ke uniform jong ke Brazil. Nang tau Roberto Carlos lapan pauru kaduk kadwai da ke baong bana ke menta jong usimet hi Marway. Baka ke balaja menta kasngi baka Brazil kelamatno kanam rem kepat ke Norway. Kam don jing kelas sati hakma jeng usimet Marway Henry Neymar barabor udehi utau player pakraw. Kum mansub ken mau hangne pau Neymar Jr nang ta ke Brazil ulai ban tep kol ningkong haka juk ke stadium ke MetLife Stadium haus nam arajar sipau haka jile kai perlok ke Brazil Persia ke USA haka pau Neymar Jr udang don tangkat Prasnem Karta. Kumta menta ke sengiru haka juk ke stadium ke bawah mi madan nang ta ke Brazil ha MetLife Stadium ha USA. Ulai ban tep kol kadu nang ta ke Brazil ling baka penalti haka menit ke kandai pau plus chipau. Haka bau Neymar Jr la penbenas don pan syong tajno na ke national team hadin belakut ke jinglekai. Kumta day na kene kadaw bagi umar ketang jong Neymar Jr haka baka Brazil kelamat no ke 6 rem tang kara of 16 na marka deru ke last World Cup na kamta jong uban mi madan na kamta ke Brazil. Kuplay sibuk.